Mi ka jing keno na kipai ba nong snong ki bahap apo kathain penusla sharum jong ka snong pongtung kum ka mausun pom syutia sim la palang nong tungur nong kenda rimasar lumanyai bat ki we de ki snong ki ba markhap bat ki te ki snong kam tam lele haki benta jong ka nong tungur rimasar lumanyai ka jing bom trikam ka network airtel kala kot sedu ka artayo tam ai kat kum ka jing thu jong ki pai ba kila odro ba ka jing bom la ka airtel ban ai ka jing sakri kala kata sebab palat kila pen snow ya kane khnang baki nong trai jong ka airtel network ki david ban snap halor kane namar ka jing jong ki palba sa katay kathan kam day shu ka bakay Ken. Jadi nga snow ba og gibriw ka Airtel te kaja ba. Mantakam kasuan kumto tango laja. Kambiang kajiyo. Kajiyo te kambiang mo Airtel te kala suja bit mo kumsam to katakong To. Kulay sibula. ay tol na Ako na penusla. na penusla Hakin mamdan waktu sino nga. Habang wan sulu sini. pide nay Dan tunggu. o kumta Oh. o pilay kinang siya du penusla Hakin habang lihid ba kada ko lang mga kamar tot. Ban babdan wak ra. Suwan big taman ya ban ken babdan kam. Di beri sila babdan kam habang litang penusla. Halu pongtung habang wan si. kumta mo te ban ong kumno ban Benang kumno pat ba kajen jadi bahate bentang ban pun dom yo tang ban ikan kam yo syu kada wak tingala pendik saya ngipi. Ka pen jasa la. Nga asmo bamlok syu sabi dik kum kata sing juram dum tawa. hay te kimsia lo tadi Ka padan kumno. kai ka bakin ong ni kerpat ya ki badai pej ni ba de sakri halor kanimo Katakan ke mga ong ba kadai nakatlat department jong ke telekom hi bakan ong kesimkia bakalang bakat bau tawar thut ne duna ka ine kam tip rahan ne sula banong mai kentu bai ya ka department jong ka telekom hi bakan pej bersekri ba ya kan ke ya tawar ber po nompong tung bakin pej ba bakin pej sani ba long kumdo ada yu berpentu de ruang hay tang telekom department ni bala bala ya kata Tengah kemenro ba ada kinope yang ke hapo ke district level ro kira bunyo ban yo jitip kira jitip siapa selong central ne uta te kira jitip kira apa berapa ro ya jindu yo tawar te ngatrai tengah tai ki kina beda kila kimla ada kiat ngindo ba jado khadu system trai nga babat Airtel depai digdon na doang kabamot no long kabamot kasuja bet ne kadai basu kasuwan kasuja untuk tentang ja teng kawan baga iya karo presiden tang sulong keren bro tamba tang syuring keren no apa ya ban pe youtube le kem tang net nula kan kin Airtel te kambiang kana dua kasuja bet la kan tayo kan mata yo ngarong dakan mau par yo la jan yo isi benai ajan hiyo si benai so baro ki ong artayo no kumno ne la slema nakaliang yang fi tab Airtel ne Jio ne ngarong abad Airtel mentam yo nuak sipun pat kani la oh ni Jio dai ni de Jio yang lagi bro Indah kata korkom tu dah engkam gini apa bangkun kali pun bro em bapang bersama juga sendiri yang dapat sekal sana tapi kita kena basak nang kendong te jenjat kata dan dua ndai te nu per na kata ang ba ikut slide pat ite amar la yo ji yang kendong ba ben ba bro ba nu kit kia na kam kajam jula sting tungin dia pej ba la tha je tha je gen cha kana kajing namar wir em kami te kana dua em kambe ben dia ba skor ba pli mengamu ngaruh ba skor ni em ding phale ini dah bong em kam da internet jenjar ba
habda wat kenang habda pet seni kenang habda wat sepada besong sya de sebab yang kena dua ono subek mangara senong ngena musim hapet ngasa te cha jan siliang wa muat Pidai na ila dia ha Pidai na ba? nala palang Nalapalang hai hai. ngi ila dia ba penankam da kena dua kan ngi atrikam da kena dua ka pen denjar ka pen sitom si sayang ngi nama balai ni dan kam mut lei airu mlang su da mut ya kan phone bre badan kam sai airu mlang su ta ka pen denjar bahasa kan yang ni Hai hai. marah kini kita yau lah kan no ata yau ai mar la sudu ba kena dua yang ba akatu kepor bala dap menakan ni melas man nga ya kendu itu ngalap sini saja asnang jengin makadan katawa nga kali yu balai maba bakam kena dua atal jengki ka thon Hai. wong man baka jalan ramut kata company atal ka penankam da kalai na ka penankam lang ba ka generator na Aisyah ketawa Aisyah kadan am lah ujong tahu generator kalau ada kalip mengana kata kalai tolong start ada generator ini ya Jadi. mengayok juga apa no ang balib light mun kana dua kadan kam da kalai sa ada kadan kam pa ka light kan tayu ngi chaning ngalas ba nama balai ngi chaning ibun ba penan kam astel kalau ada ka company kalong company ada kamla ban simsia ada kamla ban simsia nei kamantai rai ka artel bakan rekam sini Hai hai. ka bahaba ka bu kan ayusu kan sani sayu jungi na simsu kan customer jong ka sani ada kamla ban aga di sakri ke babaham yaki brio jungi sani berbahasa sani mentai ra bakan bu company sini ban bu tu ka sim card jong ka Hai ba. Namar siya pungtong namar siya pungtong syarum Ngapung tung serum. kami na dua ra kat bau sata bah uni tawa atal tambah kumtan na dua kemalong mentah po motion apom syutia finlek siya po nawet ru om dan na dua Hai. da kali gibrif perkam sim card ayu yang ke atal kan ketak sibun maki tikiyo nang manginong pendankam ngidu nang Hai. kalau katar kon kanika plan jongkaru mentah ka poh du arspaan rusan boros katu ka arspa sau pau arspa san pau dang yo am si benai mentah pada kala kieu kan ya arspaan rusan mana ubana kin tap kibreu to khain nada komno kibre ke baperan kam artel sani sat thanjungi da ka hajar tibu la datang si hajar kan poy kan no ka si benai ki penan kibreu ki tap ki recharge ya ka artel ki recharge arlak rusan hajar da arlak rusan hajar kan subam aisa Tadi. mana wei po brio ka bam arspan rusan ki tap ki recharge Kadon kau ka komen ka baong ba de baka kuat ban penduk no ya kan ka Fuji baka kuat ba kipat ba kin ayu no daka 5G halor kata bisno kumno nga dengan sukum ni to kampel da ka kwa ban penduk kata ka Fuji ka kwa ban penmi da ka 5G rubiang hi nama balai nila em ka por ka ba la su thu kala por kala ya kala ayu te ngasu badan ban angkum ni kan ba ada ka kwa ban penduk ya ka Fuji ru alis pensai kan ya kipat ba ada fi kwa ban upgrade na ka Fuji sa ka 5G ru pensai kan kipat ba kin su pai ba bapli no kendang sai kin su thu ikin tip no kata fi ba jisak kom ka kanika atal company nemar ngi sini nang kendang bon ki babi bon ki bapli ki bompat su thu ka bahaya ka bakan pensai kan pen in upgrade no sa ka 5G ru alis pensai kan pensai mo kenang ba kipat ba pensai re la sejak pensam tingni bapli chano kin tip da kan kadai ndai fin chule ta la mon la jong nya hap sai fi te mar ka jengdu yo pat ba hita kadunang te ka jengdu jong kom dan jengdu no ka company li la di ka si anang dai hai namar wat pet tang la da fi recharge kum tu da fi pet ya kan play internet ru kaya dai asa di dak bet
1 GB per day kadidak ba. Ada film use. Da mana bayar nang tu pai ba na company na. Ta kata ba Tadi kami tu ka. upload ya kini ka jing ka den nga berarti kai tulis sibun ba la ujor pen mo kenang ba tu ro kin kenang ba kani ka company Airtel kan sim kia nak kloy Kan sim kia kan mam nei reba ong ba nga ko mam no rengi ni kwa ba ka Airtel kan sim kia kan. Marngi sini la nyibun giba penan kami ya ka. Alis kan respect kan ya kita kiba penan kami ya ka ayu jong karu.